yacu n'ijwi ryacu twese One Nation Radio. Ni radio yawe, ni radio yanjye, ni radio yacu. One Nation Radio. Ni ijwi ryacu twese. Mu ntangiriro z'umwaka, Depite Marie Arena yeguye ku mirimo yo kuyobora komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'Uburayi European Union nyuma y'igitutu yashyizweho mu birego bya ruswa yahawe na Qatar. Yeguye hagitangazwa ko atigeze amenyekanisha ko yategewe indege z'ubuntu akanishyurirwa icumbi na Qatar. Izi ni ingendo yakoze ziva n'izijya i Dore ku itariki ya 8 na tariki ya 9 Gicurasi mu mwaka ushize wa 2022. Yinjiye mu nteko ya European Union mu mwaka wa 2014. Uyu munsi hano kuri One Nation Radio turakubwira amakuru mashya yahishuwe y'ibyavuye mu iperereza kuri ruswa ivugwa kuri uyu mudepite wo mu Bubiligi wijunditse Rwanda. Ese ubundi byagenze bite? Iyi dosiye ye yiswe Qatar Gate yajegeje inteko ya European Union ndetse bamwe mu bayobozi bayo bagenda begura. Ivugwamo ruswa Qatar ndetse na Maroc byahaye abadepite kugira ngo babihe amajwi mu ifatwa ry'ibyemezo bitandukanye. Qatar yahakanye kubigiramo uruhare mu gihe Maroc yo yahise igaragaza ko yaharabiswe ku birego bidashinga. Inzego ariko icyo gihe ntizicaye ubusa kuko ku itariki ya 20 Nyakanga muri 2023 abashinjacyaha bo mu Bubiligi batangaje ko polisi ya Buruseli yasatse urugo rwa Depite Marie Arena mu iperereza rijyanye n'ibyaha aregwa. Iri saka ryanageze ku handi hantu hatanu h'abantu ba hafi ya Arena ndetse n'umuryango we. Nyuma y'amezi 4 isaka ribaye, ikinyamakuru La Libre cyageze ku nyandiko z'iperereza ryavuye mu rugo rwa Marie Arena n'umuhungu we Igor Lemer ku itariki ya 19 Nyakanga 2023. Icyo gihe ngo imbwa isaka yasimbukiye ku meza ivumbura ikayi itukura yarimo inote 5 z'amayero 50, inoti 36 z'amayero 20 ndetse n'inoti 28 z'amayero 10. Mu cyumba cye kandi hanasanzwe agakoresho kifashishwa mu kureba amerekezo y'ahantu. Iki kinyamakuru cyanditse ko mu rugo rw'umuhungu we hasanzwe amayero agera ku 280 ndetse na haskich iki wagereranya n'igishashara gikoze mu rumogi. Ku itariki ya 24 Nyakanga muri 2023 abagenzacyaha basatse umutamenwa ari bo bita coffre fort mu rurimi rw'igifaransa uyu wakoreshwaga na Igor Lemer basangamo ifu bikekwa ko ari ibiyobyabwenge. Mu rugo rwe basanzemo ibirimo imodoka ndetse na GPS. Banakurikiranye ingendo zakozwe na Igor ndetse na sosiyete y'ubucuruzi ya CBD. Kuri ubu dosiye ye yashyizwe mu biganza by'abashinzwe gukurikirana ibiyobyabwenge ndetse n'ibya dosiye ya Qatar Gate ndetse ntibizashyirwa ku ruhande. Marie Arena uyu ni umudepite wo mu Bubiligi ukunze kwibanda cyane ku bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko agakunda gushyira mu majwi u Rwanda mu mvugo zirwibasira. Ubwo umutwe wa M23 wuburaga imirwano, uyu mugore yanywanye n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atangira gushinja u Rwanda gufasha M23 mu gihe abawugize bo basaba leta kubahiriza amasezerano ya 2013 yabaye amasigara cyicaro. Yanagerageje gutambamira igitekerezo cya European Union ubwo yemeraga gutanga inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yo gushyigikira ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique zoherejwe kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado. Ni icyemezo gishingiye ku bufatanye bw'impande zombi bwo gushakira umuti ibibazo by'umutekano hirya no hino muri Afurika. Marie Arena yanenze iki cyemezo cya European Union mu magambo ye agira ati gufata icyemezo cyo gutanga miliyoni 20 z'amayero zo gushyigikira ingabo z'u Rwanda hatabanje kuzisaba guhagarika ubufasha ziha M23 ntabwo byemewe. Muri 2022 kandi Arena akiri muri European Union umunyamabanga we yashinjwe ruswa ndetse bihuzwa nuko nawe yaba yaranyuzwagaho akayabo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaga mu gushaka abaharabika u Rwanda barimo na Marie Arena. Guhera muri Nyakanga muri 2021
ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique aho zitabajwe mu guhangana n'ibyihebe byari byarayogoje intara ya Cabo Delgado iri mu majyaruguru y'iki gihugu. Umusanzu w'izi ngabo z'u Rwanda umaze igihe ugaragara ndetse bishimangirwa n'ubuyobozi bwa Mozambique kugeza aho sosiyete z'abanyaburayi ziteguraga gucukura gaze muri iyo ntara zatangiye kwisuganya ngo zisubukure ibikorwa. Nitwa Simon Stizo Muhumuza, iyi ukurikiye ni One Nation Radio, ijwi rya diaspora.